Jeste li se ikada zapitali koja je na svijetu omiljena hrana? Znate li koje se od te hrane sa top liste u Americi pojede i do 20 milijarda godišnje? Ako želite više takvih tutoriala ili savjeta, pretplatite se na naš kanal i podržite naš rad. Novi videi, nove top 10 liste i drugi savjeti stižu redovito svaki drugi dan. Pa krenimo! Pod rednim brojem 10 imamo slanina. Slanina je proizvod od usoljenog i dimljenog svinjskog mesa. Potječe od sirovog svinjskog mesa i to najčešće sa trbuha. Narežemo je na veće komade od cca 3 do 4 kg. Korištena kao narezak, soli se od 2 do 3 tjedna, a poslije je dimimo oko 2 tjedna. Ako je predviđena za kuhanje, stavi se u salamuru. Salamura je tekućina sa soli i začinima, oko 9 do 10 dana. Slanina se sastoji od mesnog, crvenog dijela i masnog, bijelog dijela. Možemo je jesti dimljenu, kuhanu, prženu, te kao dodatak drugim jelima. Pod rednim brojem 9 imamo hot dog. Hot dog je jelo od kuhane ili pečene hrenovke poslužene sa prilozima. Nalazi se u napola prerezanom dugačkom mekanom pecivu. Tipični prilozi su senf, kečap i majoneza. Ime za hot dog pojavljuje se 1880. godine u Americi, no hrenovka je porijeklom iz njemačkih krajeva gdje su se na ulicama jele frankfurtske i bečke kobasice. U cijeloj Americi pojede ih se i do 20 milijarda godišnje. Pod rednim brojem 8 imamo tjestenina. Tjestenina ili drugi naziv je pašta. Pod to spadaju svi proizvodi od rezanog svježeg ili sušenog tijesta koji se pripremaju kuhanjem. Metode za izradu tjestenine razvijene su na više mjesta svijeta i to neovisno. Najraniji izvori za proizvodnju se smatraju da dolaze iz Istočne Azije od prije oko 4000 godina. Imamo nekoliko vrsta tjestenine, kao što su na primjer špageti, makaroni, rezanci, listovi za lazanje i brojni drugi. Pod rednim brojem 7 imamo odrezak. Odrezak je dio mesa narezan preko mišićnih vlakana što najčešće uključuje i kosti. Peče se na roštilju, ali se može i pržiti u tavi, kuha se u umacima itd. Ako narežemo komade stoke, koze, konja, klokana, purana i jelena, kao i raznih vrsta ribe, onda se taj komad mesa zove odrezak. Ako narežemo komade svinjetine, janjetine, ovčetine, onda se ti komadi nazivaju kotleti. Riječ potječe iz skandinavske riječi steak, to je znači debeli komad mesa za pečenje. Pod rednim brojem 6 imamo hamburger i cheeseburger. Hamburger je sendvič u okruglom pecivu. Zanimljivo je da se ista riječ upotrebljava za odrezani komad goveđeg mesa koji se stavlja u sendvič. Hamburger se najčešće sastoji od kiselih krastavaca, luka, salate, umaka poput majoneze i kečapa. Oni u kojima se dodaje nekoliko kriška sira nazivaju se cheeseburgeri. U današnje vrijeme najčešće se poslužuju sa pomfrijem kao prilogom. Teorija nastanka imena je da su hamburgeri dobili ime po njemačkom gradu Hamburgu, gdje je bilo uobičajeno staviti pečeno meso u komad kruha. I pod rednim brojem 5 imamo pohani sir. Sir je omiljena hrana koja nastaje od mlijeka krava, ovaca i koza, a moguće i od ostalih sisavaca. Postupak je takav da bakterije ukisele mlijeko, to je se zgusnu ga, i one utiču na krajnji sastav i okus većine sirova. Postoji veliki broj sireva. Okusi i vrste sirova su proizvod korištenja raznih vrsta bakterija i pljesni, ali isto tako i različitih količina mliječne masnoće, razlika u dužini starenja i različitih obrada. Što se tiče pohanog sira, sir jednostavno narežemo na kriške i uvaljamo u jaja, te ispečemo. Jedan od recepata imate u opisu videa.
Pod rednim brojem 4 imamo pomfrit. Pomfrit, prženi krumpirići ili pomfrites, je jelo proizvedeno od krumpira. Popularno je u cijelom svijetu i ima mnogo naziva. Pripada među najukusnije, ali i najnezdravije obroke. Krumpir je sam po sebi niskokaloričan i jako dobar izvor vitamina B. Ali da vas to ne prevari, jer kad ga jednom uronimo u vruće ulje, on se pretvara u kaloričnu bombu i podiže loš kolesterol. Pa slušajte ovo kako je nastao. Stariji stanovnici Belgije imali su običaj da svako njihovo jelo sadrži pohane ribice. Ali u zimskim mjesecima jezera su se smrzavala i bila su u nemogućnosti upecati svoj obrok, te su stoga umjesto ribica kao prilog jelu stavljali pržene na trakice narezane krumpire. Pod rednim brojem 3 imamo pohana piletina i pileći medaljoni. Piletina je meso dobijeno od kokoši. To je najčešća vrsta mesa peradi u svijetu. Za proizvodnju mesa uzgajaju se teške pasmine, dok se lakše pasmine koriste za proizvodnju jaja. Piletina, kao i meso ostalih peradi, se brzo i lako priprema, te ima poželjna svojstva. Njihova mišićna vlakna su nježna i lako se probavljaju u probavnom sustavu. Pileći medaljoni, to jest nageci, su prehrambeni proizvod koji se sastoji od malog komada pohanog pilećeg mesa koji je pržen ili pečen. Izumljeni su 1950. godine i od tada su postali vrlo popularan proizvod u restoranima brze hrane, kao i naširoko prodavani smrznuti proizvod. I pod rednim brojem 2 imamo kebab. Kebab je naziv za razna jela sa ražnja ili roštilja i potječu sa Bliskog istoka. Njihovu osnovu čine janjetina, govedina ili piletina, te razne vrste povrća i razni umaci. Po cijelom svijetu se priprema na razne načine, a u Europi je najčešći doner i jufka. Pa doner je kada se meso za kebab obično peče u okomito postavljenom ražnju koji se okreće. Tako narezani dijelovi mesa od doner kebaba mogu se poslužiti na tanjuru sa raznim prilozima, punjeni u lepinji ili zamotani u tanku palačinku, i to se zove jufka. Top 1 omiljena hrana je pizza. Pizza potječe iz talijanske kuhinje, a najpoznatija je napolitanska regija. Sastoji se od tankog, najčešće okruglog tijesta premazanog umakom od rajčice, na koje se zatim stavljaju razni dodaci, prije svega sir i šunka, te se zatim peče u krušnoj peći. Pizza je najpopularnije jelo na svijetu, prije svega zbog jeftinih i lako dostupnih sastojaka, te se vrlo jednostavno priprema. Postoji mnogo vrsta pizza. Ovo jelo je svakodnevna omiljena hrana širom svijeta i ne zauzima bez veze poziciju broj 1 u našem izboru top 10 omiljenih hrana. Kako vam se sviđa video sa listom od top 10 omiljenih hrana? Želite li da neke ideje ili top 10 savjete istražimo za vas? Pozivamo vas da pustite komentar ispod videa. Ako vam se sviđa video, kliknite like i pretplatite se na naš kanal, jer uskoro slijedi puno novih top 10 videa i puno novih savjeta. Lijep pozdrav od ekipe Top 10!